Basanufu eisanuli lituvulubaine otuwachi tuli basanufu ino tuli kwebaza ino Kyabazinga waife olw'okutuwa obukulu buno n'obuvunaanyizibwa buno era twena bali kakiiko tuli basanufu ino okukola omulimu guno. Tuli kwenda kukubiriza Busoga yona n'embaga yaife nga Busoga buli omu alina akanusu ke, alina enkoko, alina embuzi, alina ente, beganda tutairewo gino emikutu egy'okusondera mu Sente daife Momo, Airtel, bya MTN, weereza akasente ko katuuka butereevu kwa akaunti ya Kyabazinga wa Busoga olw'embaga ye. Kale ife tuli beetegefu era embaga ejja kuba makeke, kye tweta embaga makeke, embaga y'omwaka. Are you ready for that? Abama TV, aba social media, ab'empapula kye tuli kutandikirako kubanga tutuuka ku muntu oyo ni technology waife ono gwe tuli koyesa saaduni nti omuntu ali wakaya ali kutubona, omuntu ali mu America ali kutubona kujja live ng'owekitiibwa bwasomye mule namba edo ife twena tubaire mule twayiduza buli lunaku paka embaga lweru gy'okutuuka nti butitoola yeisimu niganinze eisimu eryo bwoniga n'otuuka ng'omaliriza bino okutaamu esente otuusa bali kubuza lwaki oli kusasula taamu kikakyo oli mwiseki oli mwise kisendo nga nze ntaamu nti omwise mukubembe ng'olaataamu ati ekikakyo olw'ensonga nti guno omukolo tuli kukola history bakobye nti okuva ku mbaga ya Kabaka bunalwenda kyenda myaka buti asatu eno n'embaga eriro yeri kwirako Abasoga bali wano twena ezira Musoga abonanga ku mbaga ya Kyabazinga eno nerije okusooka eri abangi twena daliwo bati titwaliwo so kino kyanda ulo ino tutwe tulije okusonda esente era ife tituli kwenda kutandikira ku ningi tujja kutandikira ku siringi 10 bwobo ine this week 10 alhamdulillah aye tulitandikira ku 10 nti geme isimu niga oba nkugerezemu okubugereze nandi kugereiza amwaye ni geme isimu niga sawa dino niga bwotuka wo kutamu esente sokera ku 10 fetu tuli kwenda this week awo aye bwobo ine disingawo tukawako nti alhamdulillah ngota bulilunaku okusinzira ku census yakolebwa Abasoga babalanga tuli million 3 something bwe tulete siringi 10 nede sente meka obuwumbi busatu billion 3 billion 3 obuwumbi busatu mbaga ogwo Mukolo ogweta mutyere oli gweta mutyere ndi kuveno nagwo kilo olebesa mukavwera nga bayiwa madi muli achaigulu so kino ekintu buli muntu wali asanuke owekitibwa akukobye nti buli Musoga ida kukomba ku kechi ekyo tikyamuzano buli woli kecho ojja kugiryako because emikolo gijja kuba mu masaza gona era buli muntu anasobola atasobola etuuka bugembe mu isaza lyo mujja kubaamu embaga kube n'embaga ya Busoga era Kyabazinga ne yasimye owulire mulenga bali tukoera bye yasimye bikolebwe nti embaga ali kwenda etuuke buli ku Musoga embaga ya mwene etuuke buli ku Musoga kuba kino kyanda ulo kya byafaayo neki era tusabe bwabula mu Mungu ya Rabbi atutuse kuna kulonga buli muntu mulamu yesobola bukalamu Mungu atuwe wethe nungi ngesobozesa omuntu okutambula yaloba kuko waino kai yaloba oli kumfuna bulungi so ya Rabbi kijja kuba kikambwe ino kubanga mu myaka kai Mungu waliretede ekintu ekifano tini kino Katonda ali basasire batono ino abali bawo aye ekisinga bukulu kuwandika byafaayo oba bugembe gano tuida kubona tudasa bakachiko oba bugembe gano tutewa n'obwayibale bali bade bate kubuli Musoga aja contributing ku mbaga ya Kyabazinga bawandike ku erina lyo because record didi wensi Mungu yatuyamba yatuwera abazungu amagezi buti ebintu biba database ebaonga buli muntu asobola okujja accessinga nti musulo wasoloze Sente edit kuba buti nze ne yamye nti buli lunaku nja kusasula nja kuwanga 10 ditya kwe yatero ni kwe mutieni buli lunaku 10 ditya paka embaga lwerutuuka era edda leero ndimaze amina mwide mugemye contribution ya Central Organizing Committee akakiiko kano ba member bano bembona besoloiza mu bukaire 304 million shillings okuva mu kakiiko kano akaliteekateeka nga kaliko bakati mwene mufuna agema era batandise omulimo bali kunga Obusoga bwona Uganda yona n'emikwano gya Busoga gitandikiraawo nti eno nejja okuba enkola tweyanziza ino committee members
akobya ati obukaire 10 bwidirewo nga wazirawo naire kwebuuza eri ayenda okwebisa atyo empisedo didatunumira tweyanziza ino mama Mile. So twida ensamba eyo bagyeta ndaga, bagyetani iwe ndagaaku. Buli omu akulaga oba aweereza yafuna akaki. So buli omu ayida abuuza mwine weena ndaga ndagaaku. Era buti ensamba empyaka mu Busoga bagyetani ndagaaku. Buli omu mu kyalo ndagaaku mbone iwe mbaga wagyegayiseeku. Era ku radio mujje atambula, mujje mu katale, mujje mu paaka, mubasoma amaina live nga babalazeeku. Kyabazinga afumbuwe nga tukalija mu Airtel okwawukana ku ni maama Babalanda yali n'abasirikale ayenze nzira basirikale kale empandise kyeke ngeri kwena ku daleero ya bukaire 10. Vice mwami Tibalira musomesa ye naije ne obukaire 10 ayenga bwa security yanzira bakumyako bya taidale etaka cheke. Airtel nga tumaliriza. Watuse mama nenda okwandulira ngoliwa yangu eyandiba ye namba 2 ni balondemu Michael balondemu atali Joseph ati olituwa Sente imeka balondemu Michael idagano atuleteire esirinje 15 balondemu webale ino webalirala owebifaananya aliga lwaki otuwaire lwakubanga muganda wange balonde mu Joseph neyabeera mu kubasoose okuwaayo esente kyansanusa ino ng'abayise mu luuta tutera ino okuba buli mu kimu ate tubendeza ebirungi nze nambendeza ebirungi nga balonde mu Maiko ngezirasuubira nti alikula ezirasuubira nti alifuka Kyabazinga ezirasuubira nti alifuna omukyala so nisooka olugendo isikurayala nabonabona abatambwe ni baba mu biseera ebyo bana myaka 3 kasooka tuba n'embaga eya Kabaka mu Uganda 1993 was the last wedding eya Kabaka yali amaanyi but that was then. Now tulina okulaga 30 years later how does Busoga do it. N'olwekyo ndikubasaba mukozesa amagezi gonna ge mulinago rambako nti mwalondewa carefully buli muntu alina talent so tulikusaba mukozese talent ezo. Nsanga eri twagira informally ni engineer batumbi ono kuba kutandika twatuteeka reception ntono aye as time goes tugira okubona nga Busoga ino ene naine okuba ngeri mu nsonga eno nsonga ogaise ku keeki ndikubasaba nti buli headquarter mutayo screen bali nga keeke nga banani babayibu ndikwenda okwebaza eino akakiiko kano okusooka bwenni batamu omukono kuba omujja okusaba omuntu amanya nti mwena mwesobola so mwebala ino ekintu ekyo mukoze bebaza niba balondemu bwemitwalo 3 bwemitwalo 15 abo bonabona tuli kubasangaza wabula ndikwenda kusaba komiti ya media ensonga ene ya account gino
ndikusamba mujje ku radio ya Busoga mujje bugiri mbakobera account zino mujje kamuli mbyogereko kuri radio Busoga kubanga emikolo nga gino temptation yokubuzabuza abantu tubunanse kamputwalireyo biza kubaawo nolwekyo ndikusaba tutangaze ino event ezamutu wairali nkondo tiwaza mulimba nti bankutwalirewo sekyo ndikubasaba. Ekindi tuli kusonda sente aye era nadisabye nti abantu tujja okusaba twadonde carefully tuli kwenda muntu ajja kunansa baba yagana omuntu akati nizira mukala wedding eyo nguyitinize tyandisoboire. So let's be careful. Who are we approaching for this money? Singa private sector ya Busoga yemalirira twalichikuza Mukolo, but also there is the other hand area abantu participating mumbaga ya baba ile. So kyo tukole ku nga twegendeza nolwekyo bana bakombye ena kuntono. I of course wali na kuntono muzoka yagana mwetago kwongera mu kwa abantu. So chairman ni aba chairpersons w'obukiiko ekyo ntuza mu that korako where there is need. That don't make it just too big for the sake of making it big. So bana tulikubendeza okutambula bulungi, okuwayo bulungi, okusonda bulungi, okola omukolo okusinga mu century eno. So ndikubasimbula mutandikirewo 1 2 3